Да, во Анекта веќе ве навикнавме на интересни гости, интересни теми, дури ја мислам дека нема да сгрешам ако кажам за Македонија, многу несекојдневни пионери сме во многу работи, а она што ви го најавувавме веќе X времена назад, наши ексклузивни гости и мислам дека прв пат во Македонија, Newsnet. Ова интервју ќе биде билингвално, поради колешката Теодора која што ќе го води на македонски, а и ја затоа што сум мешавина, па да биде застапен и српскиот јазик, ќе биде и на македонски и на српски. Људи, прво добро нам дошли. Bolje vas našli, mi ćemo biti jednolingvalni, mi ćemo samo na srpskom. Нема ништо исландски, оно што смо веќе договарале се македонци и срби углавном на нордиским јазицима разумевају. Islandski je pretežak, ja sam probao da ga naučim, ali baš je ono, čak i u odnosu na norveški je težak. Mi sakamo da zboruvamo na makedonski jezik, tako da ćemo pokušati da goruvamo što bolje moguće. Ti prošuvaj. Имам едно питање кое е мало питање, мало теза овако на почетку. Ја мислам да смо ми на Балкану за едну ствар благословljeni, а за другу благословени под наводницима. У смислу, благословени смо што се тиче хумора и да од свега направимо неки смехотрес, да нам нешто олакша, а благословени под наводницима да углавном смо окружени људима кои нам у томе помажу. Дали се слажете? Мислим, је сам се ја преварио нешто? Pa nisi se prevario. Mislim, možemo da se uporedimo odmah sa Nemcima koji nemaju nikakav smisao za humor i dobro im ide. Ali i nemaju političare koji im pomažu, uglavnom. Tako da, jeste to malo sa jedne strane blagoslov, zato što čak i u najtežim vremenima mi se šalimo na svoj račun uglavnom, ali sa druge strane voleli bismo i mi da malo živimo u nekim normalnim zemljama, da nemamo toliko inspiracije. Da imamo malo onaj suvoparniji život Nemaca. Tako je, nemam ja problem da budem dosadni Nemac. Da li bi imale togaš rabota vi ako... Mi čak smo spremni da se odreknemo naše karijere. Ako će cena biti toga da Srbija bude i ceo region da bude neko normalnije društvo, ja nemam problem da radimo i neke druge stvari. Da li u stvari покушаш да нам кажеш да ми нисмо нормално друштво овде? Kažem, ceo Balkan... Navodno. Теодора повели? Сега на македонски, да, имаме кој да преведе ако треба, затоа што не сме во кафана, не зборам јас толку течно српски кога нема алкохол. За екулата нема да ве прашувам, бидејќи сите знаате и почне од нас екулата, така станавте популарни. Но кажете ми, во овие периоди сега на веќе 6 месеци на протести во Србија, дали покрај тоа што се занимавате со сатира и како Newsnet, но и како вие со 24 минути со Кесич, дали имате некаков вид на притисок, дали чувствувате дека имате некаков притисок од политички структури во Србија? Translation. Razumeli smo se. Ali teško je pitanje. Da, jeste teško pitanje. Mi konkretno nemamo sad neke direktne pritiske, ali nekako svi osjećamo, čini mi se da se sužava to polje, zato što sve češće vidimo da neki ljudi koji iznose javno stavove trpe posljedice zbog toga i bivaju i privođeni i hapšeni i maltretirani i svašta nešto i izloženi najrazličitijim maltretiranjima. Tako da jeste da se osjeća neka tenzija u vazduhu i neću sada da kažem da je pitanje momenta kad će doći do nas, ali s obzirom na to da se bavimo baš tim nekim najaktuelnim dešavanjima, uvek ne bismo isključili ni tu mogućnost. Jeste prosto takva atmosfera. Pa da, i nekako kad su upali u prostorije civilnog društva, organizacije civilnog društva u Srbiji, krenulo je to šuškanje i onda samim tim što ti sad se čuješ sa nekim kolegama i daju ti instrukcije tipa pozovite odmah tog i tog, kažite ne znam ovo i ovo, laptopovi ovako, telefoni ovako. Mislim, bez obzira što ti znaš da ti danas dolaziš na posao i da to neće da vam se desi, sama činjenica da sad ti živiš u nekom ekosistemu gde razmišljaš o tome, ti stvara nelagodu i to je zapravo i cela poenta tog sistema da te napravi, da ti bude neprijatno i bez obzira što kaže Nena da se sužava se stalno i stalno je neprijatno, samo neprijatnost postaje sve viša i viša. News kao news, mi nismo imali sponzora puno ni pre ovih 6 meseci, nemamo ih ni sada, nekako baš zbog toga što se bavimo aktuelnim temama, ali da postaje sve neprijatnije baviti se ovim poslom u nekom smislu, da, to definitivno da. Meni je baš neprijatno s vama.
Najbitnije je očistiti u svakom trenutku browser history. U slučaju da To je neko upadne. tačno, da, tu bi svašta mogli da nađu. Pa da. Slažem se. Browser, To ko nije inače- čistio browser history? Ali to nije samo u Srbiji, to inače nije loše ja raditi pričam inače. redovno. Da. Тоа ви е повеќе проблем од тоа што Ovo ги je, bio- ovo je, bio- подржувате ovo je, протестите. ovo je bračni savjet bio. Ovo nema veze sa političkim situacijama. Evo, a što se tiče recimo odjeka vaše emisije i onoga za što se vi zalažete i o čemu govorite u narodu, na ulicama, u ušima običnog čoveka. Da li recimo od kad se sve ovo događa vam se dešava da na ulici imate više podrške ili da li vam se desilo da baš sad kad je čitava ova situacija nekako pojačana, glasnija, da doživite neprijatnost baš zato što ste deo tog kritičkog talasa? Pa doživiš neprijatnost ako prolaziš pored Ćacilenda eventualno, pošto oni umeju da budu agresivni, ako ih snimaš, na primjer, ili tako nešto hoće da budu neprijatni. Ali ovako, generalno, mi smo sad neko od nas na više, neko na manje protesta, ali prilično smo bili prisutni na protestima i to je stvarno neverovatno koliko ljudi podršku ti daju, tim nije podršku, nego prosto, ajde da to tako nazovem, nekako drago nam je kad nas vide i vidiš koliko njima zapravo znači što mi uopšte u podcastu pričamo o svim tim temama, a mi nemamo svest o tome često. Mi dođemo sad na snimanje, snimimo to, pričamo o temama za koje mislimo da treba da se ispričaju, da treba da kažemo neki svoj stav i prosto negde smo malo ušli u tu našu rutinu, prosto nama je to, da kažem, posao. Ali zapravo kad ti vidiš koliko to znači pre svega studentima, pre svega tim mladim ljudima koji su nas dosta puta izvali, gostovali smo na baš mnogo fakulteta tokom ovih blokada, kada vidiš koliko to njima znači, zapravo ti to ponovo te resetuje i podsjetite da to što radiš zapravo ima i taj neki značaj, nije to samo posao. Meni je jako simpatično, pogotovo ljudi lepo reaguju kad smo mi zajedno na protestu, kad vide nas pojedinačno, to je okej, ali kad vide nas 2, 3, 4 zajedno, posebno im bude drago i nama se svima dešavalo da mnogi ljudi idu na proteste koji nose naše majice koje su kupili. Onda često ljudi imaju potrebu da nam pokažu, kao podignu dukse, vidi šta imam ispod. Kao imaju posebnu majicu za proteste koje su kupili od njuza. Tako da, stvarno, ja zaista imam jako lepo iskustvo, mada ja stvarno zaobilazim ova neka druga mesta. Vrlo moguće kad bih išao među te ćacije da bi, mada ne znam koliko oni uopšte prate nas. Nisam siguran da oni uopšte znaju ko smo, ali kad ideš na ove neke druge proteste, ove prave proteste, zaista su divna iskustva bila. A ja kapiram, neko ko želi da prati vas ipak je morao da savlada čitavu azbuku, ne da stigne do 17. slova azbuke, kao recimo, verovatno u Pionirskom parku. A dobro, nije ni naš humor, da se razumemo, nuklearna fizika. Mislim, prilično je jednostavan u nekim. Da, mislim da smo samo imali na neki način sreće što smo počeli da pričamo ovo što i dan danas pričamo pre 15 godina, tako da smo sve vreme pričamo isto i onda nekako nismo, ovo što kaže Nenad, kao mi ne znamo sada koliko je danas to što pričamo možda na neki način čudno, u smislu da ljudi misle da je to opasno ili da radimo ne znam nijak kakav posao, jer nam je normalno, jer pričamo to sve vreme, ovih 15 godina, a kapiram i ceo život pre toga, jer kapiramo stvari na potpuno isti način kao što smo ih kapirali od uvek. I ne znam, možda je ovo pravi trenutak opet da naglasim da smo mi od starta bili u pravu. Što pričamo ovako kao što pričamo. I sad, mislim, ima ljudi koji i dalje se možda plaše da... EPP. Ko je preleteo? Neki klinac na bajsu. Neki čas. Nije Ćaci, ovo je dete neko bilo. Da, mislim da je možda kao ljudima na neki način, mislim, meni je čudno da je nekome ovo što mi pričamo hrabro. Zato što mi je normalno. Па може би затоа што сте во тој круг ви изгледа како нормално, бидејќи ние, еве, може би вие немате таков впечаток кога сте во Србија, кога сте на протести, на факултети, но кај нас некој што имал слична ситуација како вашата, нас не изгледа храбро, бидејќи некако одбираме кои медиуми ќе ги слушаме во Србија за правилно да се информираме, а меѓу тие медиуми е и Newsnet.
Pa ima i to, a ima i taj moment da... Zato mislime дека je hrabro. Da, i postoji ta jedna tačka možda kad su krenuli protesti protiv litijuma, koji su, ajde da kažeš, bili iskoračili kao masovniji od prethodnih. Bili su pre toga protesti protiv Beograda na vodi, bili su protesti 1 od 5 miliona, dakle bilo ih je mnogo i bili su masovni, ali oni koji su baš onako se istakli i gde smo i mi, apropo tvog pitanja, osetili tu dozu nekog prepoznavanja gde su ljudi nekako bili srećni što su se oslobodili i što sada mogu uživo nekako da se zagrle sa ljudima koji su istomišljenici. I to je ono što je nekako moja bila impresija i za te proteste protiv litijuma, a kasnije protiv Srbije protiv nasilja, gde su to kao šetnje od po ne znam koliko kilometara, da mi hodamo to zajedno i gde samo ideš satima i neki ljudi ti kao trče u susret i grlete i zahvaljuju ti se što delite isto mišljenje. Jer mislim da smo dosta dugo živjeli nekako učaureni i dosta dugo su ljudi ćutali ono što misle. I onda je samo u jednom trenutku to krenulo da puca. I ovo što sada se dešava u Srbiji nije nikakva neka ne znam nija kakva eksplozija mišljenja i slobode, nego je vrlo logična posljedica mnogih okolnosti. Dakle, mi nismo u velikim protestima 6 meseci, mi smo u velikim protestima mnogo godina iza, samo su se oni povećavali i sada je to onako jedna ozbiljna lopta koja, nadamo se, neće da se zaustavi. Ви помага тоа што имате еви News Podcast, каде што и тоа е на некој начин едукативна содржина, каде што луѓе слушаат препораки за книги, филмови, серии. Ви помага ли тоа да ви е некаков филтер, сега ги имате нели од пред некое време и квизовите? Колку ви е тоа некаков баланс што imati takva sodražina na nju? Pa mislim, super nam je to nekako ventil. A i kad smo to smišljavali, super je bilo zato što u jednom trenutku nas jedan klijent pitao, pa dobro, ali kao, ćete umeti vi da pričate kao nešto nije politika? I mi kao, pa mislim, možemo mi to, nije nam teško, umemo mi da govorimo o drugim stvarima koje nisu politika, što više i tekako nam prija, zato što imam osjećaj da naš četvoro, tako kad sednemo za sto, zaista nekako svo spoljašnje vreme stane i naš četvoro tu sad pričamo o nekim stvarima koje nisu vezane za politiku i razmenjujemo nešto o filmovima, serijama, knjigama, zasmejavamo jedne i druge i koliko god to opet intenzivno bude vreme, zato što treba 3-4 sata sedeti tu i pričati i slušati sagovornika, opet nam nekako bude dobro. Isto i sa kvizom nekako i to je neki sadržaj kroz koji opet, kao i kroz podcast, vide se naši stavovi, vide se ono o šta mi mislimo i kako se odnosimo prema nekim stvarima, samo kroz drugačiju prizmu. I to nam pomaže sigurno da malo ostanemo zdravi u glavi, što bi rekao Marko Dražić. Pa meni je bilo super ovo što Jelisaveta kaže kad su nas pitali kao hoćete moći vi to, jer onda sam shvatio da nas ljudi doživljavaju kao neke ljude koji non stop samo gledaju i samo pričaju o politici, kao da smo neki bolesnici, bukvalno. A ne kao normalne ljude koji povremeno pogledaju neki film, neku seriju, neku knjigu, pročitaju kao, potpuno smo zaboravili da nas ljudi možda ne doživljavaju na taj način. Da ima života i van politike. Pa ne, nego kao, čekaj malo, kao, mene ljudi sad doživljavaju kao nekog bukvalno samo lika koji gleda vesti. Kao da nisam normalan. Pogotovo što, dakle, mi i s Kesićem kad radimo se uglavnom bavimo politikom, a kad kažemo u Srbiji politikom, to je dosta Vučić. Dakle, baviš se Vučićem kad radiš 24 minuta, baviš se Vučićem kada radiš news podcast, kad i za sajt pišemo nešto, tako da je nama zaista bilo potrebno da radimo nešto što nema nikakve veze sa Vučićem. Jer ja mislim kad bismo pokrenuli još neki format gde opet obrađujemo na neki zabavan način politiku, da bismo potpuno poludeli. Najiskrenije, stvarno najiskrenije. A čini se da je polje neiscrpno i van politike, o čemu se sve može govoriti na ovaj ili na onaj način. Da, samo da ne počne Vučić da se uvaljuje u filmove i u knjige. Ali sad piše knjigu. Pa dobro, da, mislim da to nećemo da komentarišemo. Piše lektiru. Piše udžbenik, ali izvini, on je u početku pričao, to sam nešto zapazio zato što sam lud. On je ranije pričao da će njegova knjiga kad izađe da bude bestseller u celom svetu. Prekjuče je malo revidirao svoju izjavu, rekao da će biti bestseller u nekim delovima sveta. U Mađarskoj.
Ne znam, nije precizirao u koji, možemo da pretpostavimo, ali mislim, vidim da mu malo ambicije padaju. Izgleda da je on očekivao da će već obojena revolucija da bude gotova i da će udžbenik biti gotovo, nije najavljivo da će to biti gotovo u junu. Jeste, ništa od toga, u septembru će biti gotov, tako sad kaže, ali znaš kako kaže, on u septembru bit će u novembru i to. Ja apelujem na gledalce ovog podcasta u Makedoniji da kupe tu knjigu. Mislim, vama je to realno nije velik trošak kad izađe, ali njemu bi mnogo značilo da na nekoj bestseller listi kaže evo i u Makedoniji sam prvi. Ti ova sakaš nas da ni guvališ, vi nema da go zborite. Da, možete. A dobro, čekaj, to sam pitao jednom u podcastu moje kolege, a šta ako knjiga bude sjajna? Šta ćemo onda? Šta? Ne treba suditi unapred. Šta ako bude kao neki Marquez? Šta ćemo onda? se probuditi, verovatno. Da, ja isto računam da će biti magijski realizam. Napredni realizam. Napredni radikalizam. Alhemičari, bućhemičari. No, brate. Koliko imаме vreme? Toliko? Da, ljudi, za ovoliko kratko vreme mislim da smo imali dobar razgovor, ovo najbitnije, najbitnije ovo da ljudi kupe Vučićevu knjigu, ovo ostalo i tako i ovako, ko čuje, ko ne čuje, uglavnom preporučili smo ljudima da kupe lektiru, enciklopediju. I da se pretplate na naš Patreon ili YouTube i tako postanu nju scene. Ako ostane, ako ne samo za Vučića. Ako vam se svidi Vučićeva knjiga, podržite nas na Njuzu i Patreon. Za kraj moramo da kažemo pozdrav za Kumanovo. Za Kumanovo. Postoji čovek... Interna fora koja više ne znam ni koliko je interna, ali imamo baš velike fanove iz Kumanova koji na svaki... Ima jedan čovek koji svaki podcast, bilo koji video koji izbacimo, napiše poz od Kumanovo. I onda mi osjećamo odgovornost da kažemo poz za Kumanovo sada, konačno. Mi njemu da se sad kad smo blizu Kumanova, moramo kažemo pozdrav za Kumanovo. Hvala vam što ste nas pozvali, bilo nam je lepo. Hvala i vama.